Here we have race 82, under 16 boys, W6, 250 metre, heat 6 of 7. Kei te aratua tahi, te wharekura o rākau mangamanga, kei te aratua rua, Napier Boys High School, kei te aratua toru, te wharekura o Mauau, Mount Manganui College, te kura o Kokohuia, Tauhara College, kei te aratua whitu, Onewhero Area School, kei te aratua waru, te kura kaupapa o Ruamata, Rotorua Lakes High School, Francis Douglas Memorial College, kei te aratua Ngahuru Mātahi Kaipara College. Kua tū te haki mai, tēnei te whiringa whānui tua ono. Hima te kauma waru he kona te wā, te rerawai tēnei wā. Haki whero e tū ana. I think our race officials would allow a little bit of a rolling start, but some of our teams coming in hot, which forces them to raise the black flag, still allowing enough time to get behind the start line. He pukenga nui tērā. Kua tū te haki ka kāriki, we still have a couple teams backpedaling. Engari, kia haere tonu, aratua tahi te wharekura o rākau mangamanga tērā. Hūkere ana, ka te kite te huka o te wai ki muri a rātau. Aratua tahi me te ara kura kaupapa o Ruamata pēa, tērā. Oh, me te aratua Ngahuru Mātahi Kaipara College. Te whare kura o rākau mangamanga. Pushing. Keeping that quick rate all the way. Ara te hua, ko rātou ka tautua tahi atu tuarua, ko te aratua Ngahuru Mātahi, Kaipara College. Tuatoru, kura kaupapa o Ruamata pēa, engari ana I rākau mangamanga, J16 boys te ngō tō rātou kapa. Kātahi te auaha. Kātahi te whrehe o ngā mohiti. Anei te tōwai tanga e te whānau. Beautiful. Beautiful lane 1, te wharekura o rākau mangamanga. Ooh, lane 7. Onewhero pēa I tuatoru. Whrehe ngā mohiti, whrehe ngā hoi. Miharo tamama, kātahi anei ngā whakaputanga, tuatahi rākau mangamanga J16 boys 103.99, Kaipara White Bay 108.59, Onewhero 109.43.